Его имя известно не только в свадебных кругах, но и среди тех, кто знает толк в крымско-татарской музыке. Известный свадебный музыкант Эдем Поляков всю свою жизнь посвятил музыке и свадьбам. Он родился в городе Ленинск Андижанской области. Первое знакомство с кларнетом у Эдемага случилось в 10 лет. Вот мен деймін де, мен турбаға істедім, кларнетін еліме алған соң пек бегендім. Училищеге келгенде бірінші курс. Анжанда Рустем аға эскадрон пек намлы. Ансамбль достлық тешкіл етті да. И сон келіп училищтен балаларын топлады, студенттерін. Башлады қанды çalma. Анда пек çok şey öğrendim. Tatar şiirlerini. Ruslan Abdullayev vardı, Rizağa. Kurtmullayev, o da namlı klarnetçi. O bize nota yazardı. Расписанный notalar. İşte yavaş son başladım hocalarımdan çalmaya. В возрасте 15 лет, будучи студентом музыкального училища, Эдем Поляков встретил тех, кто привел его в свадебный мир. Шевket Ağa İslamov, namlı dareci, Şerfedin'in torunu. Son geldi училище'ye. Короче, buna baksam 13 adam olduk. 2 saksafon, 2 truba, klarnetçiler, 13 adam, studentler. Geldik anda. Birbirimize bakayak, orkestr. Andan başlandı. Уже yüreğime sınay. Eski havalar, erdire bitmez anda öğrendim klarnet havası. Çoban havası, klarnetçi onu çalmak gerek. Вот andan başlandı benim milli duygum, bizim milli müzikamızga. В то время на чужбине свадьбы и свадебная музыка были глотком свежего воздуха. Ощущалось единство, жажда слушать свое, родное. Атмосферу на свадьбах в местах ссылки Эдем Поляков вспоминает с ностальгией. Аппаратура bir şey yok. Kim taksinin, kim avtobusdan yakın olsa velosipedine de şpilkasını abında ne etip velosipedine gelirdi kartlar. Ulan da olgan. Kelliler toya, mikrofonsuz. Dinamik bir şey yok. Ну, başlay. Hayırlaf. Peşraf, taksım peşraf, salgır. Haytarma az idi, türkü çok idi. Ölen общественностьта, ölen men что-то aklımda yok, чтобы қазақ шілері çalıp. Это была особая атмосфера, национальный колорит, традиции и, конечно, то, без чего раньше невозможно было представить ни одну свадьбу. Только живое исполнение свадебных музыкантов. Эдем Ага вместе с коллегами выкладывался на 100%. В ссылке источником знаний для молодых музыкантов были старики, которые родились в Крыму. По их рассказам, по крупицам собирали информацию. Ну, eski havalarını, конечно, kartlardan öğrendik. Çıkay bir kart, ya bir karttan ayçıq. Namlı bir türkünü aytı ama sözleri başka. Opa desin. Son yanına varırsın. Mümkün yazmaya bu sözlerin. Уже 30 yıldan beri aklımda kalan şeyleri notaga taşlayayım. Bir gün ola işte kitap yazmaya isteyeyim. В 1988 году Эдем Поляков вместе с семьей вернулся на родину. В Крыму он стоял у истоков многих свадебных ансамблей. Среди них Ешеляда, Гунеш, Харасу-Базар. En çok toy mında уже Güneş'nin 105 toy. 105 toy çaldık sezonda. Endi bilen samozahvatlar başladı. Sarısu. Bir toy çalacağımız Erbir'de militsiya bir yere vermiyorlar. Sarısı'ya уже neler palatklar kuruldu. Erbir militsiya turi. A biz bundan şehirden kelin alıp bunda Sarısı'ya alıp gitmeye gerek. Ну, kортеж, свадебный kортеж. Vermiyorlar Sarısı'ya. Bir yere gidesin, Erbir'e gayeler, особенно 11'den son postlar kapalıydı, şlagbaum. Toydan kaytısın. Kılınırlar. İşte pek kıyın olurdu, no, toylar çalardık. 90. senelerden başlap toylar çoxlaştı. Adamlar ayakta durdu. Сегодня многие новшества и изменения на крымско-татарских свадьбах Эдема Полякова очень расстраивают. Toylarda milli havalar, eski tükürler, yok desem olacak. Kartlar da yok da toylarda şimdi.
заказать ежек. Evvelde келерді бір 30 yaşına, 50 yaşına, 40 yaşına ustalar değil. Мүлкін babamın türküsünü dinlemeye çalardık. Nışın ölenşiler yok, yaşlar gelip soramaydı. Bizim toylarda şun diğer milletlerin havaları çalınıyor. Son tamadalar diğer milletlerin обычайларын işte kullanıyorlar da. Kazakça geçirgen soydular abi. Desem olur. Denişti. Bir iki tane takım var. 100% olmasa da çalaylar. Живой звук деген gibi. Evvelde men aytқан gibi dinamikler, mikrofonlar yok idi. Çalardık bir kun, iki kun, evge qaytқан soң xanaqay, yara. Dudaklar yara. Ama ozunu bilen duyarsın. Бақытлıyım diye duyarsın. Şun knopka basaylar, çalmaya gerek mi? Эдем Поляков в 52 года своей жизни посвятил свадьбам. У него за плечами 27 лет педагогической деятельности. С 10 лет он не расстается со своим преданным другом кларнетом. В коллекции Эдем Ага больше десятка инструментов. En kıymetlisi siz için? En kıymetli abu. Şerali Jurayevlar'ın Armen toyları, diyezne bilen tananlisler, pek kıyın tananlisler. La klarnet pek kolaylı. Ve bu klarnetlerine baksak, kaysı biri bir de bir meraklı hikaye ile bağlı. Bu klarnet aynı, la klarnet. Uçkuduk, Bukhara, Navai, Kırgızistan, Kazakistan çok yerini yurdu. Kaç yıl bu klarnette çaldınız? Bir 20 yılda. Haydan? Ano. Bu Buffet, Fransızki. Ben de göreyim Yamaha. Bu Yamaha. En pahalısı galiba. Yok, en pahalısı bu. Bu en pahalısı. New York'tan geldi. Bu da pahalı, ya. 100 binden ziyade işte bunda. Bu Yamaha. Ben klarnet pek seviyorum. Yüreğimde. Ömür boyu yüreğimde. Bir yere kaldırmazdım. Kanda olsa yuhlayım, ne olsa yanımaydı. Yok, bir kere de pişman olmadım. Ömür arka kaysa, yine de klarnet